المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بري وبري خصوصا مالك هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى أرواح الوالد أحمد عبد الله أمواتنا وأمواتكم خصوصا رسول جد عبد وزوجة الوالد أحمد عبد الله إخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Babu khairu zadi. Babu khairu zadi utawi iku babun utawi iki ku bab khairu zadi utawi bagus-bagus sangu ai hadzal bab babun utawi iki bab utawi iki ku bab khairu zadi utawi bagus-bagus sangu iku at-taqwa wedi marang Gusti Allah. Bab ini menjelaskan tentang sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang odi aneka padana perjalanan tujuan akhirat, maka bekal sangoh sepaling bagus kanggo mengarungi kehidupan perjalanan hidup nika adalah ketakwaan daga Gusti Allah. Taib, walaupun ayat tentang penjelasan sebekal jelasakin gak dinto tentang asbabun nuzulah, tentang orang dari negara Yaman menuju haji dekat Baitullah, mereka tak ngebekal kangkui secukupah selama perjalanan ngantelaki tawakal ke Gusti Allah, tetapi kalau bencara tamintah. Taib. Ani bin Abbasin saking Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karuni. Berarti kedua-duanya pada sahabat. Tengereh. Mun bada radhiyallahu an qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berarti sahabat Sayyidina Umar. Ani kepada sahabat Sayyidina Abdullah sahabat, Sayyidina Abbas juga sahabat, makanya disebut radhiyallahu anhuma. Muga-muga ngridhoi sapa Gusti Allah anhuma saking karune Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Abbas. Amin. Qala dawu sapa Sayyidina Abdullah bin Abbas, kana ono aneka sapa ahlul Yamani penduduk negara Yaman iku yahujjuna padha nglakoni haji sapa si ahlul Yaman wala yatazawwaduna lan ora ngalap sangu sapa si ahlul Yaman. Artinya ndak nggawa bekal, ndak nggawa sangu. Cara wong sakniki bonek, ya bondo nekat. Wis sembuh ngoboy. Wis pokok tutuk nang Mekah, pokok tutuk nang Madinah wisan. Urusan iki gampang temu mburi. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa si ahlul Yaman. Ya apa ngomongi ucapane wong penduduk Yaman niku waktu haji sing ndak nggo bekal setak ngebesango. Nahnu al-mutawakkilun fa idza qadimu Makkah sa'lun nasa. Nahnu utawi kita iku al-mutawakkiluna pira-pira wong kang padha tawakal kabeh.
Fa idza qadimu lan ari kalane teka sapa niku ahlul Yaman Makkah ing kota Mekkah sa'alu padha mongko padha njaluk sapa ahlul Yaman njaluk annas ing manungsa. Fa anzala mongko nurunaken sapa Allahu taala Gusti Allah taala rupane dawuh wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wa tazawwadu lan gawe ya sangu sapa sira kabeh fa inna khairaz zadi mongko sak temene api-apike sangu iku at-taqwa wedi marang Gusti Allah. Fa inna khairaz zadi mongko sak temene bagus-baguse sangu iku at-taqwa wedi marang Gusti Allah. Ayat nikah asbabun nuzulah pancen kang kui penduduk negara Yaman se haji se tak ngibe bekal. Mereka dek Mekah ngelakoni haji nikah tak ngebe deeren tak ngebe makanan tak ngebe minuman. Wis pokon tawakal ke pangeran. Lho terus berarti ayat nikah nyacat dekat tawakal benih. Benih nyacat orang tawakal karena tawakal nika beda posisi nah. Tawakal nika beda kenangan nah. Jadi ayat nika benih dhammut tawakkul benih mencaci atau nyacat dekat orang senapa tawakal. Loh kan bagus sering tawakal, bagus sering tawakal, cuma usaha geluh. Usaha diimbangi usaha kemudian tawakal pasrah penuh dekat Gusti Allah. Jadi ayat niki benih nyacat de orang si tawakal. Apa salahnya cering tawakal? Tawakal pasrah dekat Gusti Allah. Tetapi yang kada usaha tak ngibe bekal, tak ngibe sango, tak ngibe makanan, tak ngibe minuman selama perjalanan akhirat. Nah, depak dek tujuan, depak dek ke Mekah. Tak minta orang, dek sebadan orang. Makanya tarkus su'al minat taqwa, meninggalkan meminta-minta ini kebagian daripada takwa. Sehingga Allah Ta'ala ada pun apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian semua wahai penduduk Yaman karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, takut dekat Gusti Allah. Jadi kutu bada ayimbangin kelaban usaha tawakal neka. Bada orang mangker hewan ternak, pangker hewan nah, pangker kendaraan nah. Mare pangker pemapan perapat tawakal. Ekil taleen fatawakal. Kemudian tawakal benih pasti taleen kendaraan nah, ibarat kendaraan sepeda motor benih kunci setir benih pakai kunci ganda cekak kontakah insyaallah tawakal tak kerelang icolmo ocol te temu tawakal nikah harus diimbangi dengan usaha ta'alakoh tawakalah teki di anak di bini minta Allah kok kak tawakal ke Gusti Allah mohon kok di rezeki tetap bener rezeki bener kengkelero na ta'ala ko jele ala ko usaha kemudian tawakal ke Gusti Allah dharma tawakal si bener nih kak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih la razaqakumullahu kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau seandainya kalian semua bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya seekor burung manuk. Manuk nika tawakal ke Gusti Allah. Benih manuk rene ngeneng kan? Buruk gulakku
entar ka sabo entar ka mengkang nyari andi buduk soal saya harus sepakan sawit keceruit wah saya sare lagu nyari lagu saya sare du malam nyari du malam tak pernah nyimpen manuk nih kah tapi tawakal luar biasa iyon tu bi orang ngale boleh iyo joh yakha bi orang ngale boleh seandainya manusia nih ketawakal enggak tawakal manuk la razaqakumullahu kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana di pagi hari dalam keadaan lapar, di sore hari dalam keadaan kenyang. Bidu budun kenyang kapi. Apa pas manuk sandi buduk ro anganget to enten usaha. Usaha pas tawakal dekat Allah Subhanahu wa taala. Senentu aki bener usaha nah. Bedoreng dua situng makom usaha, situng makom tawakal. Tak bisa orang mau tak usaha, tak bisa nemu rezeki jangan siapa. Mula Allah Ta'ala beri rezeki tanpa usaha pun tetap beda rezeki. Debat nih kan, pada bener. Sesitung pun tawakal teki, sesitung harus usaha. Bener, pacet tak. Nih kesetepa usaha pas tawakal. Tawakal harus imbang kelaban usaha sesitung tak perlu usaha mau beda rezeki nah tak kira tak depak rezeki ya pasti depak debat pada ada sekala ada semenang lah pada bener pon keluar dari compon saya ahli tawakal nih saya tak gelem usaha nih kah ngelebetin padang pasir ngelebetin apa tempat saya sepes nih kah pas pada buana telima keker duaan mau nekakan kapi kebanyakan bagi ketangkan cerwa bayi sebeda ibung gonorwah arwah tak kira ngakan telima ria beda telima keker jorat joduan tu ngedeng bitangkan cekele depak ke compon mak beli ayah engkau endik rezeki saya kasangka apa jadi ya telima kakan engkau situng kakan kakek situng kalau bener engkau tak keluar di bungkoh mulai takdir bi Gusti Allah rezeki yang akan terima mbak ni yang akan terima mbak usaha desa engkau tak usah usaha Allah Ta'ala semua kenceng mbak nak beri ke engkau tawakal teki ni kawan makom seteki tak usah usaha tawakal raja dekat Gusti Allah pada bener sesitung usaha sesitung pon keyakinan pon para jaya tawakal pasrah penuh dekat Allah SWT enggak keketeng ni kan ngebai lebun nang wis tak akuli tak mandeman keketeng ya rezeki na datang bude lala epek ke bude renge epek ke keketeng jadi tawakal lah enggak tawakal lah keketing ni kaya beda orang sing nikah tak usaha sekali kenjak tero yenjak tako lo berapa ngajar bah naku aketak naku tas beto mun tak ngeng setodi binen sampean ya jadi ayat nikah asbabun nuzul nikah jadi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab kening walaupun sebab ane gebab haji tapi kita mengambil pelajaran dari umum lafaz nikah wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa asango kakek segus bagus asango takwa daga Gusti Allah engki mun asbabun nuzul ada orang yang ke Mekah kudu nyari sango engki kudu nyari bekal ngakan ngenom pakaian beto-beton kudu ngebe orang se umroh teka pun ning 10 hari karena sampean tak bakal nemu tumak nina ibadah mun sampean rangkorang bodai kasah negara na orang jauh dari kancah jauh dari tetangga jauh dari bela ceri reng tua kudu sepudu se cudu bodrek ngeba bodrek se cudu panadol ngeba panadol setujuan acan setujuan kelotok dulu amis Mekah kon dorin takok rangkorang bodai kasah. Nah, sebisa kita ambil pelajaran. Lemon orang perjalanan ke Mekah hanya 40 hari mun Indonesia tak sampai.
Aneka membutuhkan bekal saatnya maka takwaan dah ke Gusti Allah. Terus dia remah perjalanan ke akhirat. Perjalanan ke akhirat. Benih 40 hari, benih 40 tahun, benih 400 tahun, benih 4 juta tahun, benih 4 ribu tahun, benih 4 juta tahun. Seterusnya. Maka ketakwaan ni Kak Dinto adalah menunjukkan orang sepaling muljah dekat Gusti Allah. Nikalah keistimewaan Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling muljah muka ajunan Allah Subhanahu wa taala atqakum, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun ayat perintah tentang ketakwaan dalam Al-Qur'an sangat banyak, sangat banyak. Sangat banyak perintah Gusti Allah dalam Al-Quran ini sangat banyak tentang ketakwaan ke Gusti Allah. Bahkan setiap Jumat nih kak, khotib Jumat nih kak ingat tentang ketakwaan, awasiyat, karena menada wasiat tak sah Jumatana, tak sah khutbana. Ya ayyuhan nas ittaqullah. Khutbah pertama, khutbah kedua, suruh takut ke Gusti, tapi ya pancet. Tak sekoleh. Tahu atena orang jirilah tak bisa tembus kelaban nasihat ketakwaan. Tak berpacetlah semulai ngarata Pak khotib sebengkes dia. Tak sekoleh. Ya Yohanes ittaqullah pancet. Tak lem takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap Jumat ni kan ngeding kuni sampean. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Kula wasiat ka abah tibi wasiat ke sampean kapi takwa ada ke Gusti Allah. Kurang dalam mah. Perintah dalam Al-Qur'an banyak. Walillahi ma fis samawati wal ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض. Milik Allah sesuatu yang ada di atas langit dan apa yang ada di dalam bumi. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Dan telah benar-benar aku wasiatkan kepada orang-orang yang telah aku berikan kitab orang sebelum kalian, yakni sebelum umat aku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dari Yahud wan Nasara, orang Yahudi, orang Nasrani, saya beri kitab Taurat, saya beri kitab Injil. Senenggi seneka anittaqullah. Takut ada ke Gusti. Wa in takfuru, mon bentak takut ke Gusti Allah. Mon bentak takut ke Gusti Allah. Melampaui batas-batas Gusti Allah, melanggar syariat Gusti Allah, melanggar ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum Gusti Allah. Apa dah pun Gusti Allah. Wa in takfuru, mon melanggar, mon tak takut ke Gusti Allah, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Tak butuh ke bean, tak butuh ke ibadah bean dah pun Gusti Allah. Karena Allah Ta'ala sandik langit, sandik bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah Ta'ala si maha soki, maha terpuji. Lah terus apa perlu ne soro takok ke Gusti Allah? Buru ne ka abek tibi, kencer ne ekala tibi, tak buru dak ke Gusti Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga nadebu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tak punya siapal nih kak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Wa man serana orang yattaqillaha setakok daka Gusti Allah yaj'al lahu makhraja, bekal paring jalan keluar. Nek ayat sampun kan ke orang sak telakan rumah tangga. Beri jalan keluar bi Gusti Allah, yang bisa rujuk boleh.
Tetapi kan gila al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Mungkin semarena orang gila apa esaan apa keten beri rezeki boleh si teka sangka dengan cara takut dekat Gusti Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Seren orang yang tawakal ke Gusti Allah, pasrah ada ke Gusti Allah, bekali cukup nanti dengan Gusti Allah. Ya masa tak percaya ke Quran. Kemah. Kemah. Mon ngocak cek lote ini. Ini karonya mendepak. Urusan percaya tak percaya itu bacaan sambian. Saya sabri rezeki pangeran. Iyalah tahu keng kemar rezeki je ku orang cengkal tak Pak. Saya tak percaya. Ia tak tahu dari jalan sedimar rezeki ni kah. Cek rezeki ni benih kanan malo, lo benih pesi malo, lo binih sesolihah rezeki. Bahkan tetangga saya bagus termasuk rezeki. Ilmu ni ke rezeki daripada esare. Pesi esare, ilmu juga esare. Berarti gus bagus rezeki. Ilmu sebisa nambahin takut, ben ilmu sebisa nambahin semak dekat Gusti Allah. Are paling gus bagus rezeki. Mau rezeki obeng, rezeki peser, rezeki jabatan, orang kafir beri Pak. Orang kafir beri bi Gusti Allah mengkaro rezeki. Searoba jabatan, kendaraan ban sibitoro ta. Tampe tak beri rezeki iman, tak beri rezeki Islam, tak beri rezeki ngaji nyari ilmu nikah. Oh, anika. Keng kula ben panjenengan tak ngangkep setuju ni ke rezeki, pikir rezeki ya. Kendaraan, jabatan, uang. Kadang orang soki keng rezeki na sakone. Orang soki rezeki na sakone. Orang tandi, orang miskin keng rezeki na banyak. Contoh mun tak percaya, cek rezeki je tak boleh na soki. Soki keng rezeki na sakone. Dunia na banyak keng rezeki na sakone. Jangan minum kopi ya Pak, karena sampean punya penyakit lambung, jangan dokter. Jangan minum yang manis-manis karena sampean punya kencing manis. Minum apa dok? Aing bor. Soki keng rezekena sakone. Sampean cek reng tak pate soki, rekel reng tak ndik lah gelu. Cek soki tak kira ngaji mbian. Are masih sultan dia. Are keng soki tak kira deir ya, kancan lah tada kapir ya. Kini tanding sapun cakang wah, cakang kapi kanjeng sultan ya karena itu lebih tibian. Cek minta soki ke pangeran, tak gelem cukup pian. Sajian panas tabengan sampean. Cek minta soki, minta cukup, sekira cukup ngaji, ibadah tak cara kelacir, Al-Quran dibaca, sholat berjamaah, ini rezeki nih kak. Banyak orang pun lopah dekat pangeran, lopah ke pejeng, lopah ke ngaji, lopah ke Al-Quran. Raga-ratunya si sibuk je dia. Minta soki, sampai kiamat orang dua ada tak kira bian, tak kira. Beri cukup. Orang tandi rezeki banyak, soki rezeki sakone, orang tandi rezeki banyak. Sampean cereng benereng soki bebas. Teh masuk, kopi masuk, sprite masuk, masih nyeng-nyeng. Anu sekonek gula no bonton banyak bebas gula iku. Padahal yang tadi sesoki lah dinengen sebereng kaler Pak. Jangan makan nasi putih ya, rematik, kan dokter. Jangan makan nasi gulai ya, darah tinggi. Oh ya dok, jangan makan sate Pak, nanti kolesterol karena itu dibakar. Kolesterol sampean tinggi, darahnya tinggi. Jangan anu ini lemak, jangan kerupuk ini nanti lemak ini. Terus makan apa dok? Jangan sesoki. Makan buu. Arwah soki, keng rezekinya seko. Ya pada banyak. Ben cereng-reng benereng soki. Kulaku pecel. Meledak muji pecel. Benaben bakso mari duhur, mari asar mie bi lontong, mari esah ngakan pole rawon, marah apa mun benih molen jolon je.
Orang tandi keng rezekine banyak. Motor tandi motor sambian. Harus punya mobil keng penompak kontrol to. Ayo. Motor nap ngerinap, motor nyap nganyap. Mbian tengana sing ngerinap. Tapi sehat, Pak. Ada tak ke dokter saya. Kop cukup mimpeh. Kayak tabu sekalor, kayak tabu nyari kesembuhan lebar. Ngino megas ya cudu cecele di emak. Mohon bener yang tadi. Bahkan engki. Orang kayak tabu ngino megas di beres, Pak. Tak tahu lambung, tak tahu apa. Senep conga lagi gas, abang ngino megas di beres. Waru entar ke spesialis lambung jangan spesialis dalam. Tak nemu tambah. Abah. Capok golong nama jiid je. Konreng tua cara maji ini adanya maji itulah. Kayak tabu ngene megas beres nyari kesempuan kesapu je beres, Pak. Masya Allah. Nih Mbak Abdullah nih, selama Odin tak pernah rasa dengan talpil Mbak nih. Tak pernah rasa dengan talpil Mbak Abdullah nih. Mun sakit serang terapotran periksa kita. Menawi teng dokter, Pak. Ndak usah wis. Boten pindah wonten obati, wonten pil. Apa pil iku jan Mbah? Ya pilan obat cilik. Ono contone beri sareng ngamine kah. Niki anu pile. Oh, ojo iki Husni panggilan. Masyhud asma hajin. Ojo iki iki utek Cina sing diahe iku. Arek otak kecena sik yang kuwi jan. Sik gebe otak kecena jan kok tanda ada otak kecena. Ya sandi pabrik kala karcena, Pak. Jadi mbak ini karo tambun min bedok. Umur 100 lekoran. Mungkin seket lemak sebidak lemak lengan lecang ke kerja ke ngobat. Ngocak kopi lah tak apa. Hoci kok. Ya jadi soki rezeki nasa kone jadi. Tikal saya minta soki minta lancar rezeki si barokah sangun ibadah dekat Gusti Allah. Allah kidu hitandin bilon cakang. Ila tanya ke sultannya budak orang aja. Mangken kan tak tua kena soki kan ikah. Tak kok boleh tak nyongop sekali ada sekali, Mas. Ya lah kare situng kare tengoteng kare kanjana lada matero jalan. Angkan kula tak tua soki ke sampean pun. Tak kira ngaji lebih lah kita kira ngaji. Bengki, jadi soki Pak, gengsi dengan ngaji. Jadi jabatan gengsi dengan ngaji. Nak bawa lo soki, Pak ngaji dah malah jengker ke bagian di tandi jadi nak tak apa-apa. Jadi nak rengang ke rezeki benih kakanan, benih kendaraan, benih mas-masan, benih jeto. Ilmu juga rezeki. Sampean bisa sholat berjamaah. Pak syukur ke pangeran benyar yang tak libur sholat berjamaah. Sampean bisa membaca Al-Quran nih, Pak seneng Pak bunga. Sebab ini rezeki saya tak bagi ada orang ben saromben tining Gusti Allah. Nah, jadi orang mau saya takut ke Gusti Allah bakal beri jalan keluar. Bener nika kangkui orang saya tolak pegetan ayat nika. Yang kadang-kadang orang sompek orang yang dalam rumah tangga ada masalah. Benih takut ke Gusti Allah, benih awirid, benih baca Quran, benih zikir, ke diskotik, pil kuplu. Ganja narkoba mabuk sik kebe solusi padahal benih wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang sesibuk dalam rumah tangga umpamana karena himpit kelaban ekonomi le jajal tambahin takok ke Gusti Allah, usaha tawakal ke Gusti Allah, insyaallah pecik yakin terus ke timur mun tak dalam mun laku jak keberek mun sekeborok terus keborok jak buambu mun tak dalam nemu laku jak ke timur mbiar nemu tak kira tak nemu. Apa saya tak kena kakan yang Indonesia? Jereng rebung kena kakan kok. Rebung kena kakan. Gawe lode. Rebung kena rebung pian. Pereng lho. Saya sing akan pereng. Mun tak ring Indonesia. Apa saya tak kena kakan? Mak bingung elegen pian. Jereng bayi je lem tabuk lebu dari rezeki apa? Ngakan apa bayi je? Mun ada rezeki tak rodi. Ngakan derek het embun. Mangkan embuk mun het embuk mun nek ngandung andek jan oreng mula andek dereh eta tak ada sebab ekakan bi bayi ya Pak. Lho pangeran mau bi rezeki
ning alam rahim alam tabuk secopek rebe dari cekena. Allahu akbar. Tinggal air itunya neng alam selebar tak bingung saya kan bingung elegan aja nyaman. Mungkin cek kecak kau orang. Mulur urusan rezeki nih kan. Engki cek kecak mulai tangisin anak, tangisin bini, tak ngico kira-kira. Ngico Pak. Beda salah situ sahabat. Siapanya mana Sa'ad bin Jundub. Siapa? Enggak. Sahabat Sa'ad. Napa sahabat Sa'id, napa sahabat Sa'ad. Neka pan berepan are tak ngakan. Sampai tabune gencil bi beto. Akhirnya karena ring bini sesolihah, bini solihah. Lah ngocak, lah tak betam bonan. Jejel raben entar ke Kanjeng Nabi. Engkau ngeding orang seantar ke Kanjeng Nabi jada saya mulai kelaban tangan kosong. Fulan bin fulan beri, fulan bin fulan beri, fulan bin fulan beri. Coba raban ke entar ke Kanjeng Nabi. Akhirnya memberanikan diri. Amin ta'ah. Ini kebab minta nih kah. Jadi orang saya tak minta berarti termasuk orang takut dekat Gusti Allah. Tarkus soal minat takwa. Orang meninggalkan tak minta ngemis nih kah tak minta termasuk bentuk ketakwaan dekat Gusti Allah. Entar ke Kanjeng Nabi ternyata Kanjeng Nabi waktu maca khutbah nerangki bab masalah taminta nikah bahwa orang yang meninggalkan taminta tarkus soal bukan cukup nanti dengan Allah Subhanahu Wa Taala mulai nih ke dalam hati engkau tak minta burung seminta ke Kanjeng Nabi paleman ngocak ke si bini kok tak minta ke apa sapa istilah kok takut polan Kanjeng Nabi ki buru narang akibab taminta jadi karena pun nanti keyakinan seteki usaha tawakal 100% pun nanti yakin ada ke Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya sahabat penikah itu yakin orang sesoki dari kalangan sahabat selain karena apa? Karena tarkus soal tak taminta jadi sampean menentar wali songo entar wali limo asango tina lah pokok dapat gempang deki join ngampung iya mun saya yampung namun gelem yampung mun tak gelem depak mun depan ke wali songo keng tak nge basango kan kecepan mbian ngakan apa temu budi wis reng ke Mekah deh ya depak mun depan keng tadi sango akhir depak ke Mekah taminta nah taminta sing aneh kayak panglo bi Gusti Allah paedu tine Gusti Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa asango ben Gus bagus asango da ke Gusti Allah apa korelasina asango bi ketakwaan nika karena tarkus soal meninggalkan taminta bentuk ketakwaan dari Gusti Allah berarti muntro tak minta penuhin kebutuhanna pecokop sangona selama ke Mekah sambian sama selama umroh haji ngelakonin napanya mana ngelakonin nusuk ke Baitullahil Haram ngelakonin ibadah umroh ke Mekah haji ke Mekah pecokop sangon sehingga berkasa ta'ala kota minta nah, dari hadis nikah bisa kita ambil pelajaran dekat kau leban panjenengan seteja La ilaha illallah tarkus soal pertama yang kita nekat tarkus soal minal ibadah minat taqwa meninggalkan meminta-minta nikah adalah bagian daripada ibadah dekat Gusti Allah La ilaha illallah. Jadi coba biasa kita minta. Usaha. Imone beri terima, cek beri. King cek sampai minta. Pertama, aneka anjuran untuk tazawwud lil akhirah aula bil ihtimam minat tazawwud li safarid dunya. Hadis ini kan menunjukkan bahwa berbekal membawa keperluan bekal sangu aula lebih utama bil ihtimam lebih diperhatikan minat tazawud li safarid dunya at tazawud il akhirah
membawa bekal menuju perjalanan akhirat itu lebih penting daripada berbekal menuju perjalanan dunia. Wali limo, wali songo, ke Mekah, ke Madinah, butuh sango. Maka tak kalah penting tazawwud lil akhirah, asango kang kui perjalanan dek alam akhirat. Pertama. Kedua, ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, aneka bukan dalam rangka dzammun litawakkul, bukan menunjukkan tentang mencaci tawakal lah. Karena jawabnya penduduk Yaman waktu penikah mata sanggup engkau tawakal ke Gusti Allah. Pastoron ayat penikah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, soro asango Gus bagus asango takok ke Gusti Allah benih dalam rangka untuk nyacat de orang sali tawakal. Karena tawakal tak tepak. Mesti nak usaha kemudian tawakal dekat Allah Subhanahu wa taala. Benih nyacat yang kipaneka dhammut tawakkul benih. Wa inna ma fiha dhammut tawakkul. Tawakkul bi tawakkul lain. Mun tawakkul marin wau tahu salib. Tawakkul berarti tawakal. Mun tawakkul nyarengakan berarti akala. Aneh kesek cacat. Tamin tangakan, tamin tanginom, tamin ta kang kuwi engko re perjalanan jauh, engko re kurang sango, engko re dari bungko tak sango. Lha niki kesek cacat. Benih tawakal lah. Tapi akalana tawakala nika, tawakala sing nyaringaken nik kesek salah. Benih tawakkul tapi tawakala nika lho. Sing nyari kakanan nika dari akala yakulu ngakan makna. Nika kesek cacat dene ayat penikah. Nomor 4 dan nomor 3 dari ayat penikah daf'ud darar, nolak daripada membahayakan. Karena orang mau tak sanggup bahaya Pak, ndak abek nikah membahayakan. Maka orang seantara perjalanan harus ngiban apa? Sango, daf'ud darar. Bahkan sebagian para ulama tawakulnya kok hukum wajib nikah. Ini wajib hukum. Jadi ayat nikah la yunafi fit tawakkul. Ayat nikah benih metade tawakal benih nyacat tawakul bal huwa wajibun. Bahkan sebagian ulama ada bu napa tawakal nikah hukum apa? Wajib. Cek sampai tak nyender ke pangeran, cek sampai tak pasrah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis nikah yang keempat adalah tarkus su'al, meninggalkan minta-minta. Karena tarkus su'al minat taqwa, meninggalkan minta aneka termasuk ketakwaan dekat Gusti Allah. Karena apa? Karena perintah Gusti Allah suruh sangu. Berarti nyambung antara haji, antara umroh bareng sangu ini kan nyambung. Suruh asangu. Yang kibaneka Gus bagus sango takut ke Gusti Allah. Cek yang sango bareng ketakwaan. Maksud cek taminta been. Tro tak minta asango berarti meninggalkan taminta are ngelakonin perintah Gusti Allah. Ngelakonin perintah Gusti Allah berarti bentuk dari ketakwaan dekat Gusti Allah. Paham iki? Naam. Kemudian at-tawakkul la yakunu ma'as su'al. Orang tawakal ini tak bisa kelaban cara ngemis. Berarti bener usaha taminta nikah. Usaha nikah alako. Usaha nikah dari masih kira abad nikah orang rezeki. Mau taminta bener lako. Bener profesi bener kah. Sehingga tawakkul nikah la yakunu ma'as su'al. Karena kita ngadelakin ke manusia apa? Kita ngadelakin manusia. Tak pasrah pun udah ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga minta pertolongan ke Gusti Allah, minta bantuan ke Gusti Allah. Berarti ada bu tawakkul neka, engki peneka qat'un nazar anil asbab. Artinya sebab-sebab kaul panjenengan neka tak cek ke bayi tadi andalan, cek ke tawakal kaul panjenengan neka tadi napanya mana? Sebagaimana dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, i'qilha wa tawakkal. Bada sahabat ngebe hewan tunggangan morai sahabat mata tale tawakal Gusti tale kada pas tawakal.
Berarti badan apa? Badan usaha, badan sebab kencak tetiaki utamah nikah. Sebab otak berusaha kalau panjenengan sama sekali tak bisa menentukan hasil tak hasil lah. Berarti memutus mata rantai sabab atau usaha nikah benih putus kelaban keputus ni Gusti Allah benih menentukan usaha kulit sampean. Oh mau nentar karo pasti sehat belum tentu. Mau ngontal dia mesti cuduh belum tentu. Usahaan kulit panjenengan cukup derma usaha atau usaha saya sakit berobat saya terang di rezeki alakoh bersipita orota amal baki ala Allah. Selebihnya pasrah ada ke Gusti hebat pun seneka. Tak nganti lagi ada ke usaha. Nah, wah ini mau terang lagi sajian labor nih kak. Sajian labor nih kak. Dalam situng bait syair terang lagi. Alaika bitaqwallahi in kunta ghafilan ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri. فكيف تخاف الفقر والله رازقا فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. عليك بتقوى الله, bertawakallah jika engkau sedang dalam keadaan lalai, in kunta ghafilan, dalam keadaan lupa kepada Allah. Petakok ke Gusti Allah. Benar dalam keadaan maksiat, dalam keadaan lupa. Mun dalam keadaan maksiat wajib jirilah. Dalam keadaan lupa ke Gusti Allah, alaika bitaqwallah. Soro takok dak ke Gusti, mun dalam keadaan lupa dak ke Gusti Allah. Ya'ti kabil arzaki min haitsu la tadri. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak engkau ketahui. Tak kasangka. Beda boy rezeki. Faqad razaqat tayra wal huta fil bahri. Allah Ta'ala sebagaimana abri rezeki deka manuk-manuk, abri rezeki deka cukok-cukok seberneng tase. Mon cukok beda rezeki nah, mon manuk beda rezeki nah. Dumosok manusia sebeda akalah tak ada rezeki nah. Uman dhanna anna rizqa ya'ti biquwatin, barang siapa yang menyangka bahwa rezeki akan didapat atau datang biquwatin dengan kekuatan, ma'akalal usfuru syai'an ma'an nasri, maka niscaya burung tidak akan bisa mendapatkan rezeki karena seekor burung tidak mempunyai kekuatan. Cukup gatul julung kan paling kene je beda rezeki aja. Rengik beda rezeki nah ngakan deren orang. Sepaling hebat kotoh. Apa bahasana kotoh je? Kutu. Sebenarnya cetak rela, ngakan boloneng cetak, rezeki nak koto berde cetak wak. Kalau paling hebat koto je bercetak ke congko taki pegel pas kakan cetak ah. Bi koton cetak ah. Telur kakan, nyelek nama telur gigi, tek, nyelek nama tek kakan. Mak bisa takok ke rezeki. Wallahu razikon faqad razaqat tayru wal hutu fil bahri. Faqad razaqat tayru wal huta fil bahri. Jering paning tasik pada odi ru. Cek ada rezeki tak kira odi cukup tasik ro. Kecung berde rezeki dengan tong angin tak tahu kan apa reku je berde pakan. Ngakan tapi tak tahu yang bener rekung kok. Arum ada rezeki tak kira odi roh. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Gini kepona ayat teponan. Ya. Makana toreh ngajak ke abak tibi, ngajak ke panjenengan saja. Napa? Tambahin takon dekat Allah Subhanahu wa taala. Alaika bitaqwallahi fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifhu minar rijsi wad daran. Dabun Al Habib Abdullah bin Al Haddad nika.
وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشفها المحان واصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديته من افتتان وإن ترضى بالمقسوم عشته مناعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان وصلي بقلب حاضر غير غافل ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفان. Wah, ini kan nasihat dalam nih kah. Alaika bitaqwallahi fi sirri wal alan. Takutlah kepada Allah dalam keadaan sembunyi atau terang-terangan. Mun banyak orang takut je biasa, banyak orang. Saya takut ngecok takut. Banyak orang takut temu. Sazina takut. Banyak orang takut padang. Takut sengecok. Bodoh CCTV takut temu. Fi sirri wal alan, takut dekat Gusti Allah. Ada orang, banyak orang sepek atau beram ramai takut engku mun sepek, takut mun ada orang pakun takut engku ni. Libasuhumut taqwa wasimahumul haya'u wa qasduhumur rahmani fil qawli wal fi'li. Takut ke Gusti Allah kebe kelampi bila si tak kelampina. Bila si tak kelampina, pejabat tak kelampian, pegawai tak kelampian, jerakan kelampian, pembantu kelampian. Lamun kelampin takok ke Gusti Allah, jarang abad dia sering kelampian. Masih kentar ke masjid tak kelampian, keng tak kelampian takok ke pangeran. Yang itu sandal molen pak. Sebab tak kelampian takok ke Gusti Allah. Wa qalbaka nadhibhu minar rijsi wad-daran. Ayo berusaha bersihkan hati dari debu-debu kotoran-kotoran neka. Kotoran apa? Kotoran sombong, kotoran ujub, kotoran riya ben sipitorta. Wa khalif hawa nafsil lati laisa qasduha. Janganlah kamu menuruti hawa nafsumu yang tiada lain dan tiada bukan tujuannya siwal jam'i liddaril lati haswuhal mihan. Tujuan paling utama kepada untuk menyengsarakan daripada manusia. Jadi orang sebanyak norotin nafsona pasti orang gelap bekal celaka, bekal sengsara pakai dengan alam akhirat. Washab dawil ma'rufi wal ilmi wal huda. Bersahabatlah dengan orang-orang baik. Bersahabatlah dengan orang-orang berilmu. Bersahabatlah dengan orang-orang yang diberikan petunjuk al-huda. Wajanib wala tashab hudita maniftatan. Jauhilah orang-orang, jangan berteman dengan orang-orang yang ahli fitnah, menyebar fitnah, menyebar kebohongan. Cak bolong bi orang dia. Wajanib wala tashab. Pejauh cak semak. Wala tashab cak kancah. Malai selamat khusus dengan akhir zaman. Fitnah ampun merajalela ngak nikah pun lepak ngak oleh beliau. Wajanib wala tashab. Hudi taman iftatan. Wis cemak semak. Ani pun lah zaman fitnah pun. Cak kancah, cak semak. Da orang-orang si ahli maksiat. Ya. Da orang-orang si ahli napanya mana? Ahli fitnah nikah. Hudi maka kuno dengan bekal oleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa in tarda bil maqsumi ishta muna'aman wa illam takun tarda bi ishta fi hazan. Panare mede pandumna Gusti Allah. Terima panduman dari Gusti Allah. Terima taningan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ishta muna'aman, ejamin odi kula panjenengan bekal saya, bekal tenang. Wa illam takun tarda, keng sebalika, mun tak nerima dek panduman, tak nerima dek bagian, ishta fi hazan, selamanya bekal odi sengsara, bekal odi susah. Ada ketepaan si terjadi ning tunya, Pak. Ada si ketepaan. Lo bodoh adalah taningan dari pangeran adalah.
Cek ro ketero. Cek ro ketero paper. Mula bejen. Mula depak tak kira tak ada pak teroru kebanyakan pengatero. Tela tak sedekah. Kena terus ya. Terus bini dua. Lah ne bini. Cek tero tak usah tero kerja taki bismillah katan dia lah. Tero iki kiri gentero to iki kiri men bibine nang kok tero bini polo. Gentero to le nyam keranya. Lah kebanyakan pengatero. Lamun tero ngaji kerja taki. Kok tero ngaji? Anjak kah? Lenare tak kira. Lah berjanji lah. Terus sedekah. Tuli pak keluar peseja karena sambil mendantek deki tak jamin karena setan terus berusaha sampai ditereng loman. Kok terato obat sekali aja kudu atobat. Mun adantek laku du malam. Wala turajji fi'la salihati lal ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan menunda-nunda untuk beramal yang baik. Esok ataupun lusa. Karena besok bisa jadi datang tapi kulo panjenengan pun tak notot mate laku nika. Mate du malam mereka. Matermu kepada lanjang umur. Neka. Sobung boleh pun sangus paling bagus takut dekat Gusti Allah. Jadi hadis nikah bening ngelangaki tawakal ke Gusti Allah. Tawakal tapi usaha. Tawakal tapi usaha. Mun orang tawakal tok tak usaha ya kelero. Usaha tok tak tawakal dia tak percaya aja cering pangeran bisa beri rezeki. Gusti Allah sabri rezeki. Innahu huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah taala sabri rezeki. Tugas sama manusia usaha akrena selebihnya pasrah dekat Allah Subhanahu wa taala. Ini cering santri be pasrah aki ke kiai nah kok. Santri semontuk santri sak sekolah ke madrasah pasrah aki ke guru nah. Orang yang salah kayak bini boda acara pemasrahan penyerahan masih letih pasrah aki ya terima kia. Kebai apa? Kebai pelengkap nih kah? Acara selanjutnya yaitu serah terima. Masih tak serah terima ya terima. Tetap serah aki sering le penta kok. Tak pasrah aki. Kene terima berarti le pasrah aki. Tapi kayak pasrah aki nih kah? Ya pasrah penuh. Abangun bungko. Pasrah ke tokang apa cantokang? Sampean aja jadi tokang. Tokang aja kalah, kurang deir, kurang keering. Kurang iseng ka tokang area. Tadi mon sampean pun pasrah penuh. Nggak baik kelampi apa can tokang jai, lah cek tohu ija. Lepas lah bacaan. Model dak remak, model kemanjangan raja. Kelampi takwa, karena seberia pon apa bacaan. Dadi. Pasrah ke tukang jai. Lah orang pasrah ni seneka, empian numpak sepur. Ku kenal dak masinis siro. Si tukang nyetir. Demat tau cuna, Tanggul Jember. Ku kenal empian dak senyupir. Bah, cak tak kenal mak noro. Pokon pasrah kok lah. Nerma depak ri. Orang saya umroh ke Mekah. Ku kenal dak pilot roh. Senyupir jai siapa tak tahu. Kernet siapa ya tak tahu. Pokon kok pasrah nerma depak. Patoroneng India tak tahu, patoroneng Bangladesh tak tahu jadi lah pasrah. Mosok ke pangeran tak pasrah. Marah beresan be. Aku nak genaan be. Orang numpak kapal tak kenal, dan saya nyupir. Bisa pasrah. Numpak sepur ke Sorbejo, toron neng Gubeng. Tak tahu dia di siapa tak tahu. Pokoknya mulai tiket, mulai kercis, majer, pasrah kok ke pangeran. Nerima depak. Masuk kali biji ya Pak. Tapat aja orang sip aja nabi. Orang sip dah. Orang saya deh ya. Al-Fakir nih, muhibbullah. Kula tak nyangka cek deh ya Pak. Kula ni tahu dusun orang lamba. Ya sambil seti tahu dusun gimana tinggal. Cek kena pidato. Ngedep kau orang kau tak ndik mentalis sobung kula lamba. Alalah kongkuan keng pangeran pun sing ngobengan benih ketepaan lebe de catatan dari lah. Muhibbullah atau kang aceromo. Dia. Mosok elati ya kata apa? Mulai pangeran tak kesokan, tak kira deti. Tak kira deti. Cek kula ni tak ada rematan tapi ring sepoten kon melo ngono kon melo kinten.
Karo bi reng sepo nika kon kok nek tarhim di masjid tak kek duit. Pebengal nuku emek kula bi reng sepo nika. Tarhim kula masjid nika. Sobu. Alation kade. Belajar nuku emek. Lek iso maca busyra lana, makan busyra lana niku paling seneng sarek karena kula belajar ke Abah nika. Kon lek iso maca iki tak tukono sarung, tak tukono kelambi. Belajar nuku emek kula. Padahal kula takwaan saran nuku emek. Mun setia keng letek kenyem emek apa? Keng letek yontan, deleng nyer ka emek niku lho. Mah bodho emek tak nyaman nabi dato. Ya sabar juga emek lah san mesan. Cek pegel sar. Pidato unjangan ning Wrati Timor Menorjo. Salon beda luar ka beda ada apa-apa. Emek ro teku keng tek keding le sabar sekali. Lah pidato lawaran ndak iya. Bingung tukang sound system. Cek ngojang dia boleh. Sound system gendeng ya kan gula cek cermat aku lah. Catanya emek mon setia. Dulu nyemesanya memek. Tak nyangka gula jak sini kakak bila dari pangeran ada tek kening tentu aki usaha kulit sampean. Tak tomade remering sepo nih. Tak toman bondo yo bondo tak enten tak sini. Sobung bakat nih kata ada kula lamba. Bahkan kula nyanyi akhirat bila ajar dak majibu. Guru kula nih majibu surah. Inna Ibrahim kana hanifan. Ajar majibu surah. Iki nggak bakal bi murid itu biasa. Pak Sukron nanti murid Zainuddin kalah Pak Sukron munjulan Zainuddin kula murid Pak Haji Busro. Ngetraki orang ngonjengan Haji Busro. Kok Haji Busro sing ngeterakan nggih tasik derek. Lho lek perlu tukang korek niki ahli qiraat niki. Sae niku tak teh onjenggi ya. Tak berjanjeng arek manci. Lah kadung aswara hataman Haji Busro. Tongkele soleh je le soleh. Tongkele soleh. Apa limaan pas aku sih le uwe le aku sih le can ko. Benre suara aden le can ko. Lemon adon nyaman soleh ku lemon bene soleh mon saden kurang sip Pak. Mulai ngeding Allahu Akbar soleh adon esa cocok kula adon soleh esa nika. Mulai lamba boleh zaman nembal lakar Pak soleh si aden. Pas abanjari, amonya adan lemon kakene. Lebene kan, mon keneng ni je, mon bene kene je keneng. Ada amonya hataman Haji Busro. Lagu Dalaila. Lagu sinye kemenye, cek Haji Busro lagu menye. Tal, cek Haji Busro lagu kemenye. Ya hati ya renu keban gaduh mau keciyo bego Haji Busro aja. Cile suara derusen ben hataman pas ngina. Gitu tidak ada saya kata apaan. Masya Allah kebiasaan pangeran. Tapi tore pasrah ke pangeran wah. Ya mau sok kalah bi can gelek si tokang tokang nyetir sepur je lah. Penumpang tak tahu je. Dia berat timur tak tahu cek berat pada mata tak tahu. Saking pasrah keng lah abe ni cek budun sampai ragu ke pangeran. Budu manusia ni kah? Cek budu nongku manusia ni kah? Kulit sampian ni kah? Cek mano re tawakal ke Gusti Allah. Hewan pasrah ke Gusti Allah. Manusia ni kah cek budun. Masya Allah. Tak partai janji ke pangeran. Abe ni kala Pak, cek ngarani orang abe ni kala. Ampo ragu ke pangeran. Iya ta pangeran. Kebesa ta, mampu ta moso. Aja. Padahal ngaji benar iki ragu bae. Termoga tete ilmu semanfaat, ilmu sinambahin takwa dekat Allah Subhanahu wa taala. Teti ngaji nikah bab napa? Tawakal. Ayat nikah benihnya cat tawakal tapi cacat gelek tawakul. Engki penika mintangakan ka orang abe nekat tak ngibe sanguh sepenting depak deki urusan ngakan minta ka orang le tarkusu al minat taqwa meninggalkan tamen termasuk takwa dekat Allah Subhanahu wa taala. Termoga ilmu manfaat, termoga rezeki tambah rezeki sehalal sebarokah
ibadah Pak ziarah Makkah wal Madinah insyaallah. Amin Allahumma. Babu sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa imatatil adza wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدى كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ريه الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد حمد الفاتح إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم كافة الأولياء والشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربية وخصوصا مهاجر أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالع عقاسم والبقي المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قطب الرباني سنة شيخ عبد القادر الجيلاني سنة شادلي والمؤلف في هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى القطب شطب البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي قطب البير الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وخطار والمقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاه أولاد مرمضار وإخوانه الحبيب عبد القادر جدا الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي والحبيب علي كويتان والحبيب محمد بن دار الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب الشيخ بوتو بوتيه والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بهارون وزوجته وأصول وفريم ثم إلى الحبيب جعفر بن شيخنا السقاب والحبيب علوي بن سقاب السقاب والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن حسين سقاب والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفوقي والحبيب صالح بن سنة حامد تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الحدار والحبيب محمد الحدار والحبيب صالح الحدار والحبيب محمد بن صالح الحدار سرمبي
وأسرا ببنونgan وأصول وفرم ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافعي وزوجته وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روحي هجي عبد الله محسن وزوجته وكي هجي عبد الحليم جاسم وكي هجي معروف عارفي وأصول وفرم ثم نصب بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله سبحانه وتعالى يحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحسن وعلى من أسلفنا أصوال مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم